Cei Connah gynta'r noson i'r cofis tuag at y postyn pella yno. Mae Fidel o'r wedyn yr cofis ar y blaen. Smona llwyr yn amddiffyn Cei Connah. Mae Fidel o'r cygwr ar fenthyg y Lerpwl yn rhwydo i chweched gol o'r tymor. Cai ddim yn cyflwr da. Gydag efo'r bel heno. Disney mlaen wedyn i Harrington. Cyd chwarae da rhwng y ddau. Groesiad ddifn i mewn tuag at Wild. A Hayes, George Oran ar y postyn pella yn taro'r trawst. Dipyn gwell gan y tîm cartra. Ar ôl cyd chwarae da lawr y chwith. Groesiad ddifn gan Harrington. George Oran o bawb yn dod i mewn ar y postyn pella. Benydd o'n taro'r trawst. Tîm cartra Cei Connah ar ei holi. Cei Cornel tuag at y gol. Mae'n gan Bradley. Cartwright a Gossett yno. Harrington yn ôl allan i Strachulus mewn y cwrt Cosby. Groesiad ar draws y cwrt chwech. Y Tibbet yn cael i ddwyl eiddi. Mi dal yno mewn lle reit beryglus. Disney groesiad wych i mewn tuag at Wild. A'r arbediad yno didog gan Josh Tibbet. Nôl yn y tîm heno. Nôl colli'r gêm lif yn y seintiau newydd wythnos yn ôl. Groesiad gan Bradley tuag at y postyn pella. Wild arbened lawr tuag at Hayes. Yn disgyn i Danny Holmes. Los lle di chwarae i Strachulus sy'n gallu taro nhw beller. A mae Tibbet unwaith eto yn dod i'r adwy. Hayes ymlaen. Neb yn nghanol y cae, Cei Connah. Gossett nôl i mewn a hi yn ddifn. Tuag at o'r carbeniad. A'r gol o'r Firth yn llithro. Oedd o'n lwcus gweld hwnna yn crafu'r postyn. Mae bron iawn i'r o'r cddyblu mantais y cofis a rhwydo i ail o'r noson. Nash i fyny tuag at Wild, y gêm istaw yno. Mike Wild. A Griff John yn gryn y dacl. Lloyd Marsh-Hughes yn lledu'r chwarae i Joe Fo. O'Rourke a Bradley yn y cwrt Cosby o Fo. Mynd i hun ar ergyd! Yn taro cefn o'r hoed! Y dechreuad delfrydol i'r ail hanner i Caernarfon. Joe Fo wedi dyblu mantais y cofis. Cael gormod y le lawar ar ymyl y cwrt Cosby. Ac yn crymanu'r bel na yn berffaith. Heibio i Firth. Gossett. Rhyddhau Bradley. Geisio mynd heibio i Disney. Chodi'n ddim tuag at O'Rourke ar y postyn pella. Marsh-Hughes cyfle reit i'n dair i Caernarfon. Mae o wedi gwneud hynna. Amddiffyn sychu'n ebus gan Cei Connah. A gyda 19 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A Marsh-Hughes wedi rhwydo i ail gol o'r tymor. Strachulus a Cei Cornel tuag at y postyn agosa. Mae yno yn benas gath y cyffyrddiad ola. Mae Cei Connah yn llygedi. Fedar oedd yn ôl i mewn i'r gêm a Caernarfon ddim yn amddiffyn y Cei Cornel. Mae benas di rhwydo i gol gyntaf o'r tymor. Cefna wrth y wal gan amddiffyn Caernarfon rwan. Bradley. EP Joe Fo. Groesiad tuag at Malkin ar ôl beniad. A mae gefn yr hwyd. A mae'r eilydd wedi rhwyd yr ail o'r noson i Cei Connah. 19 munud o'r 90 yn weddill gol gynta. Joe Malkin yn uwch gyngre'r Cymru. Strachulus, maen nhw'n amddiffyn yn ddifn iawn. Caernarfon yn cwrt Cosby hunan. Mae pawb bron iawn. Morris chodi fyny tuag at Wild ar ôl beniad ar y bediad gan Tibbet. George Oran yn dod i mewn ar y postyn pella. Reit wildio Cei Cornel. Strachulus ydy'r ansawdd gynno fo. I ddarganfod Crys Coch. Chodi fyny tuag at y postyn pella. Nash ar beniad rydd. O, dylio wedi sgor ail gol o'r noson. Doedd o ddim yn cam sefyll. Cyfla euraidd i ddod â Cei Connah yn gyfartal. Franklin angen y beil yn cwrt Cosby. Mae'n ddifn iawn tuag at y postyn pella. A mae'r beniad, mae mewn i gefn yr oed. A mae Cei Connah wedi dod yn gyfartal. Joe Malkin sy'n hawlio i ail gol o'r noson. A mae wedi dod nôl o dair gol i ddim ar ei holi. Caernarfon ddim yn delio fo'r groesiad. Maen nhw'n dadla fo' 'na drosedd ar y golwr. Di Cei Connah'n poeni dim. Maen nhw'n gyfartal. I know it sounds easy to say now at the end of the game, but I never felt we were going to get beat. I thought we were always creating enough chances. I thought we were putting the ball in the box enough times. I just felt if we got the first one,
and then the second one quickly enough after the first one that we would have a chance to get ourselves back into the game. And you know, the chances that we've had prove that really, and credit to the players that they've gone right until the very end there, and they've believed in it right until the very end. And I did say at half time that I didn't expect it to be 3-0 down before we did it, but I did say at half time that it didn't matter when it came, we had to make sure we went until the very end to get something out of the game, and you know, and that proved that way. Ie, ti'n andros o siomedig, dwi'n meddwl y bechgyn yn wych am ti ryw 80 munud, ond di blino fyny top, allan fyna, ti'n Cei Connah newid o syth bin ar ôl 15 munud a rhoi George i fyny, a jyst fel ti'n chwalu'r bel i fewn i'r cwrt, ac yn ei amddiffyn yn dda, ond rhaid ni gweld yr un ola. Mae hyn yn cael ei gael ar y gol ceidwad, so dwi'n sy'n pwynt efo hwnna. Joe, 3-0 down, back to 3-all. You scored the last two to salvage a point tonight. Yeah, to come off the bench and to get 2 goals, you know, feels really good, especially at 3-0 down. Yeah, the goal line scrambled at the end, but definitely went over the line. That was the last touch. But it keeps our unbeaten run going, and you know, we move on to next Saturday and the week after at Airbus. So rhaid ni roed credit, ni wedi cymryd y pwynt cyn y gêm, ond ar ôl bod tair i fyny, rhaid ni ennill y gêm. So mae'r rhaid i ni ennill y gêm. Ond maen nhw wedi colli mynd ar 10 gemau, dyn ni'n gwybod beth maen nhw'n neud, maen nhw'n gamblo peth o'n yma, ni jyst eisiau cael y gol yma. Ond dwi'n siomedig, ond dwi dal yn prawd efo bechgyn hefyd. And when we look at the game, you know, Caernarfon have had 4 attempts on target today and scored 3, and we've had 26 entries into their 18-yard box. In the second half alone, so that gives you a bit of a tale of the way that the game went. So you know, credit to the players that they kept going. If we'd have defended our 18-yard box better and been more clinical in their 18-yard box, then we could have won the game comfortably. But you know, credit to Caernarfon, they've come out fighting, and you know, they've tried to hold on until the dear end, and we've kept going right until the end and got something out of it, and it proves how hard it is now for teams to come here and you know, and take anything away from us.